Don mari tom pamo KTM showroom Nogong lo book damet lo ali tom mochini ko kolo bal ne he ta mo comment lo nili hola tak pipon la pamo na suggest don and non bank ke nili pamo nang puig lo mane la sob box on PVC doma nili ang paklang ponik po la si puig na de kang putang lo he su ta mane puig na non bang hek nang de okay hello okay don mari to la bang ke kopi si do okay nili already Instagram nang post lo la bang ke ni new helmet lo Nasi nampak lang ponik po. Sort of PC gitu mah. Yo. So hello ni new helmet ke. New helmet ke Axor ko helna de don mali tum and a size bang ke M size and PVC nang dun ma so na dun bang ke ja okay lak pitong la side di ko na lak pitong nang dun ne striker hai nang dun bang okay jo striker nang dun lo and okay jo la so striker ta nang dun lo da avi posai jalo ne bang A plus nang litom ko lobang ne mo ladak helmet lang logai pan lo by chance accidented polote mo pang thegi phano avige la lo ya la sine pot bang ke A positive la la okay la long la blong ke la bang ke I think that upwards lo bon dak helmet pot and la so pot hek na ho la so striker pota ya ada hek panel lah kita dah dikong na okay nanti tila do lase ye cukup cak ada ya normal itu okay jo to normal itu kosan laso helmet ke lang mesen na lang nodang ma Anong pang nung ha? Sight. Superhero sa helmet ang nagla. Okay lah hello, ni new helmet mang ke and non 5 days 10 days pilote bike ta nang le ko la sikado ko esta me non mang adventure set ko and la helmet lang mission na lang not dak ma nang to comment section long tig non la pen jong si nang li tum lang dam ik je pate price ko an ma okay description long si dolab lo jol helmet mang ke
limited edition. And data limited edition lo ya. You just always been a tight rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. And don mali dom I hope la so helmet nang lidom lang mai sana theko ya. And you see features ado ya. Ya. Ada there lo today. Yeah, extra sunglass ado ya. The marni so lo today. La so one step angko la ko off me ya. Yeah. And la so total price can get 4,700 a helmet lo don mali to. And also mane safety chen nang madi la so lang la se adha so price extend nang se can tulo don mali to. Ase lang me sen pulote kado ko mistame like share subscribe igno and pinia vlogs bang elan velo and adventure ta nang le thupo don mali dong la si kado ko next ani le chulong nang dai ho.